Basekhaya khona le thando lingapheliyo akusilela lapha basekhaya khona le Lobenjalo napakade kutheni nje mntakama hlala njalo ziningi imoto ezikuthatha la Jamo buye ekuseni uyakhala Onda ukuthi Thando lingapheliyo Basekhaya khona le Lobenjalo phakade thando lingapheliyo akusilele lizwe olwasekhaya khona le Lobenjalo phakade bekufanele umntaka mama ukhale ngenxa yothando lwasezweni ukuze uzoqonda ukuthi uthando lwamampela alukho Axilela lizwe olwasekhaya khona le ngoba lona lumi phakade Olwasekhaya khona le lumi phakade Axilela lapha emhlabeni Onda mntakama vuka uzithathe sulinyameza akusilo lelizwe thabatha uthando lukaYesu